mi wengi de bronyeza be bu makalendeza kwa dure du shei kwa bu ndeshigbo manzi kwa megazi jenwe kwa bu yo to ngedi kwa bele bia kwa agba first maka ngan Ezza bu dodo igwe dure de leza ndeza tagbaje de lastly wo bele kweje aye bu ke wengi de bronyeza ba mekelunu ekwa mbu nwa for Juliet kan shi beza not metan kawaru na geg de jem wokak ntano bokak be lot ba ingbalikle wanye jishokpoko ezekona arule kwe kono yan anya bia watch be gbakomba beke anya be e akwa oza ya ayu be me ozokpara anya megeja kwa anya beke ya gegide nwe enyuf anya megelia kono yan abia ebido ememe okak abia shendi bi jele ilu biabu nguji arile wonguji arile kwe kono ya na ya bi gida da tosha ojiele otaro no ya nule kono da no don ha nwo ndi kweria kwe megeja kwa ya be shabe ke shale ogbodu amegile oke shigelo ogbodu ko onwe grema aja rosia kunte kono pokoto ngokwe boko na kaje Christmas ot nwe grema bjala kwa da re kwa gele kwa kono kwe tuwe Christmas okwe ba fo share boko na bjega mbo go new year maka new year bobosha mole boko na kaje new year nke ndumbeke oto aya mefule ha boko na taje ko jigoto ai be mojo no mekwelili ai be gidi amaro unwunele nwuni ndokwu talata jebu elu kwa bia lata nya bia maro nwani boko no le meje o wota jude yo wota gamir wote kulenye igwelile bikwe dure bo wota jemboko nyan anya efukwa na ekodeji to kwala ka ekodure after rand ande mboko no baka gijisi shindi bia kakatoto abia gewote okwe kiri gidazu sheye gewote okwa ewotash yi megeja kwa lile yato anya eri ekatanyoto efukona yano yan efukona no yan ya buru ya bigwela aboje igwele meje je akwa gbururu je ya duno yan je ekobon kodakpa keze krave kelu